Ose no kwasem ne so bi pe ohwefo adwuma wa pa adwuma pa enso de se ohwefo ne se wonya ne ho asem bi nka sika pa ati ase ose oyire ba akukunu na nisu da ho na adwumu tie onye ne ho wese opa oye onimu nkyerɛkyerɛ onye sadwea onye pupo na emum odwo ma me disi no ose onye tutu pe onye sika ne bere odi ono ara no fie su yie ema ne machine ase animunyam na obi huru ne fie su di a ebe na obe nyankopɔn safo na nampa cho wati ase sika wa biem ena ubiem won so a ukinkan 2 Timothy chapter 2 verse number 23 ose na enkwase asem ose na enkwase chingi a won fa nhia hwe ne die egu efiri se wunim se ene na de okoba na ense awurade akua bi se okun na emom ese se odwuma nipa nyina no ose hu enkyerɛkyerɛ ti se yakoto a man of God no gina ona pupo se de enu abi ko fa pikase bi eni bri yakɔ papa manfo sum to ajiase ye kansanfo na a man of God and so sofo utimi bi atem o ma meme ni wanum so ajiase enu no in the first place edify as a man of God. Okay. Sikati asiye. Enti uni panua wankasa uti sa sore dem na. Wo se wu sa uti abosom dem. Me pa cho atia na se. Wo se uti bu sa uti abosom dem. Ye wo esu subanya wo se ni nyame akọ bia akọ. Okay. Me pa cho atia se. E se nyame afo a Bible si de nyame afo ni bia ka nyame asem. Nyame asem no kre. Eti se Osofo ko in this actor etire ba bi a wo furi ba. Okay. Eno koton wanoma. Ezekiel that's 13 verse 43-44. Also said ye enate no sana ne batie. Okay. But what you say? Said ye just sana ne batie nti I say a church members na nkasa hu say ye wo esu e ban ene ne ye your character. Okay. Obu ebia nyame fra no ye kronfo. Me nka se papa na ayu. Me de ye mfato. Okay. Because as a man of God here, anything can happen. Okay. But I was so to show who she ama wankasa wo masa wase wani munyam duom. Etimi fancy papa isi wa ware anaso oma say na me mabefa no. I was so ye hwe sudua. Okay. Enti ene obi akasa bi nyame akwa bia ene edifan as nyame akwa. Ede na kire so nyame akwa. But what Omarian, and yen next, I was say a soon in the year been daddy. And yet you did property, so praise him, hallelujah. Baby, na papa. Kakra bi na papa. Odi for yen share a year said ye enoma esi ekoye. Nansen tem che say enoma ekoso wo ye maimu. Wo sha said ye de enoma ehye yensa edi adwuma no emra eye adwuma wo maimu. Meka se emra nya adwuma. Emra no die omo ye wo Bible mo sese mo chikromfo awia mo mfa ne ma asrafo. Okay. But o chikromfo na dudi abetima bonakun esanso nu nya wo bebo wakun. But we brother like minim se eye setup. Okay. Ana se nye setup. Okay. Me pa twa ase. Ati aha die daya mi su ya ne se pitiri ya che no etimi for me make say oye man of God or the dinner to no so. But you will any abrabo. We are man of God and then say umfumu. We bet him from. But Bible says umfuma quickly. Jumfun so to now cover yourself. All the people say you are a man of God. Na say metiwasi ya we nyame nipa mfonso a we betimi afom say mfan say ensa no ma na say bibi na wonom dada ene bia obe nyame nipa na wotom krampo na wo say wonsa ebuma wani mbra wo ho eso sa pepepe unse Isaiah ngoma kan what you say Isaiah 29 verse number 7 to 8 9 no ba o say na asofo ni adifo ni nyina no munsa. Okay. Enka asofo de de ne be ha wa ba ko wensa. People what you say who say enu na efasoma the demonic kingdom omutimi nya nyame nko anu mu bi. But what you say osofo de mu wani da wa adwe muti onyo ho wese pa ho ye woni mu nkyerɛkyerɛ usu Bible na aduko wona mo yes a working Bible.
odi for yen share ade dan da eya asofo mo ho ensem eba abonten ene sofo we ya yesei ade chi asofo we ya yesei wo be hu che se obi wo kwampa wonim ni dada all of a sudden do be wan say yes wo ye sofo asofo din na say asofo ye no obi na wo say ye de to ne so ana me da wasi de tie ni se ye ka so ye sofo a me de minim se me Kristo frɛ me okay me tinene ena oyi na bofo maame emomo appear as human beings ebe ka chem se mre na so me nko nyame adwuma so many years ago yakobo mpaya me hu my ex bodamfo ena sa visitation ni ba that was the first day I did Kristo ne emu odu untimi nyina wanhwe bi beto so enti sa enwuma basa edify wo mo obi tie obeka se ade na so for enti na kinkan quotation no enti se ba be se ye be fu obi mu a sa quotation na kinkan so for na wo so to ne boase be 6 months 1 year estedi no na se nyesa wo ti nyame ne na wo asore na wo kwa koye da bi o ye frame as a prophet mi ko so bi ase ye tete me patwa ti ase ye tete me the Bible ne tete me be 2 years okay enti teachings preachings what you say empire baduma chede no wo what you say edifo aduma chede no wo nti ye de me fa ncheche ansa na ni piaba so many years ago me gina na be preacher you love it you go on point oba what you say mate wase na odi for yen hwe se ye mame agada se de ebinum esuso ye de yenim emu de ba se de ebinum susu ana de aba beto eja se emre bi etwamu ne nsem obebe kan ye se sofo Appiah de ne ka 10,000 Ghana cedis a wo hia ni ba bi a wo beje enya de ese sika no wo ye den wo de ebeche no na ene yenya ne ntia na sa beto eja se wono na asuma ne mrante wa Emma wo mu kokoso abranti ni mu as ne chese wo mutimi bring me to that estate extend no ye sha se obi de woka anase se obi agi wusika wudi sika sha obi nsa so ofan kokko di dwuma bi emma na se sika no de ode kwama no we nya anye na ama medi wo hono mu a wo se wo na wa wutimi etu ana mo ye bibia anase wo de ma mranimfo na se mpanifo mo ehwehwe ma sikapa first place de tie ni se adenti na sofo okofa okonfo aswadamfo tio sofo enti na mabie quotation adenti na okofa okonfo ba sa wo yonko okay tio 2 Corinthians chapter 6 verse 14 ba ebe pem 16 tifia se wo se obra woni abosonsom tam ayonkofa Kristo obra yen se ute ehan ni mu ni kwan so kofu obi osum adamfo okay because one ya no obi ti wa adwen atwe abasum nu me pa to atia se me keka o se moni wana wonni nie antwi nkomi akoro twaka ben ene da tenene ene amumuye ewo anase ayonkofa ben ene da ehan ene esum wo o se kuruya ben ene wo Kristo ni Biliam ntam anase chafa ben ene eba obigini ana dio onyinye enso woye o se ba kuruya ben ena onyankopon asori fie ene abosom ewo na onyankopon oti asen asori fie sebie nyankopon akase metena mumu na omu so atena memu what you say adenti na you call yourself a man of God na o komfoba ebenya da yonkofa no na da mi so ankasa no ye categorize wa unnyina ba bi ye ma Kristo ewade tira komfosam o tira abosomsom tiri nsabuo o tiri ntafo ifo tiri nkonyayiye magicians ni sa sorceress no tiri but what you say eti the moment wo ba be carry mremu dua we ye mu odu aye komu ya bua Kristo aye nan ya ye tintimi wo benya be kunu pa unya bosomsomfo tintontan nti wo benya eye Kristo ni a wontimi ntwi obi owo wiase emba Kristo mu wo betima twe no but ohwehwe yie na wo ne na mfa yonko ona spiritualities eye adwuma okay because both of them they work in spiritualities and the kingdom of light no on the kingdom of darkness be dim so because a honey paper darkness be ira okay what you say and that light no echo off esume baba e to bu bi ntimi say the light are bright
ye bi mesu me ba sisi ya but what you say ebie na abosomsom ani akrisofo ye ene sofo kwa na okofa mala ma do se ne pulpit no ase ni coach otu nyina na o chante but what you say na say na odifo hu ni se kristosum na ayefo ama sese no obi a wetimi eyesa enoma ni bia na aye na ya toto ye nyamesom na se no nti na ebinum embu me de meka ni se unse papa kene Japan ewade ma ni nkwachenchin ni bambo de cheni se unse expose o de ba ye ni nti no ama bebiri adwuma mo kesene se sisi de me nkwa asori bi osofo mpo na yesi na me sofo manu mpo na ye de ne fam wo ho me ye de but what you na say enti the moment ya ube fronse me sofo osofo na David prophet on the David apostle evangelist and a teacher sofo na ti o mo ntam David o mo nyina enti se nyame ye wadomu a and all graduate no ba be do sa level your prophet be okuta all the 9 gifts. Your apostle be okuta all the 9 gifts. But behind the 5-4 ministry. And to bana bet now say me your sofo, me your prophet, me your apostle, me your evangelist. And be na chene. And then so Bible jina 10 times so nyame say we say Mary consider Joseph and Joseph for there be. One kasa uni pabia. Ya de yensen na ho. But what you say? The yes now say, is it true? Say, oh yeah, a Roman of God. Okay. You go preach about me now. Or you make church say my preach you. I don't say you preach about abosomsom. Okay. Ebi tuo. Any sika anybody. Or somebody may preach you. Ampa. Ya banemu. Odifo Bible ma yeti ase say eni kwan say ni ye obi timide nensa eka eye nyame a like obi a nyame asra no eye enwo na ye hwe ye emrante wa ye bo wo mo epa say ye no kure say ye ka say wo mo enkode am se emrante wa ya bo mo pa say mo nkonkwa hwehwe obi na se nipa no mahunu na mapai no kromfo na chese nka monsa etimi aso ni mu na mutimi ebro no wo mo betimi anya aso twi bibi because of edin a wode ato no so se oye nyame nipa na na unse nansen asofo bibira afrefre omo ho okay asofo bibira afrefre omo na edify we say edin da so nkwa de wo ye sofo okay edu na bibiri enti ase ne say adenti na edin da so na wo nye sofo sɛnea mecheche ne wo eneye abrabo esuni ban okay enti se unya didiri tu se pa Kristo le na sofo okay ayini ma me bi frame so ko Bible school na me so uko Bible school akwede o so me ko bokale ka me ko jentete oni pe kwa akwaji watum busa ho se Kristo be watum ana okay onu na ofre onu na opeke patwa ti ase enti uko jeni padon ani ama certificate qualify you as asumesi baba be sofo me na me fo ne mo ma sign na Kristo asan ase ebi adu be sign signature ni call your grandmaster or court grandmaster na brabo funi ni suba tantan o de be nisietu ni nisietu etu be de edini be to suba unamu a adi na impact wura omu no enu na be pie odifo yenhwe eye nua bemai ano dodo na asori edi etia no eye pen wo hwa ye hwe eye na braba na ne nsem a bebeto eye abontin so a bohu no sofo wei oni sofo wei bohu na eye ntokwa twema mentwe ene eye eho enkro ne ba ni nyina yesi wo hu ne ho se e wo se like on show se wo no so no wo honom se ukokoye sofo a dane wo se wo ye relevant e wo so obi ahu e wo so obi ate wonka we can 1 Timothy chapter 6 verse 1 about say so for the was ojo but oye sipa enti bia wo ye hye ne se wo ma obi ate ne kanana e hye ye no eno ye nkwase ase ye Bible so be ye hia eye nyame asem empaibo but wonamu de dubete okay but what you say but if mu a we very powerful okay and I can kai 2 Timothy 1 chapter 2 verse number 23-24 osi ensesofo bi se okontokwa okay ena abosonsom tamli Kristo ntam si abroad da enti ba bia sumpie so ogina no Bible so mo ni ye eni ni hunu no kre osi ye mu de hunu se tamani nyankopon ma enti ebie na edadi
Edie na ededi say me gina we me nyame sofo me mo clerical but o kasem ubi ye di behunu me kan say me call baby ka so baby me namu na papa bi bai da hey adi di weti pa na me si wohu osean na me si wohu dai ku fubi mu kuta sikan di wezi me san the archangels no busa me nso asori amekọ na me so me tutu papa na me ko program yo baby na bye enti wan kasa unamwa ensuruma ne bowanim dida okay me nka no bi dia kwose nkom bowanim dida edi wonim ye okania okay enti wo inner being enu outer being wo se esia eloke okay because wa huhuru akoma mu ohunam wa brabo mu wa adwe ne huhu mu esikiri so so obedare te wa hapan unya start possible ba ma shawo se ma asem enye se enju ko wewo otia wa na ontia no abrimu wa twa so odi for ye besan aba usu ebiem na mma ye nkenkan ye adwenche ni bi abeto eye yapno eso eye Rosa David edi ode ba sisi kapa your air is too many matewa emini aba eye glozy enso de ode eba say only God knows his chosen ones. May God help his own. Expose G edi ode ba say Rosa eye David esa baby mo say everything the name man of God is cheap. Okay, or part everyone thinks the name of God is cheap. Glozing so the baby will say this is a PT. Expose G Edia or de Eba will say the cases of Reverend Dr. Owusu Bempa is working on Osofo Appiah. Glozy Ebiemon so say may God have mercy on Osofo Appiah biblical. Boafo TV Edia or de Eba ye or say Asemo Rosa David and so the other boss say you live your life anyhow and attach your life with the name of God. Woe unto those kind of people who seek to defame the name of God with that attitude. Rosa David Asabebi must say, ask him why they the so-called prophet can't change their lives and align with the will of God. Wasanso Abebi must say every funny says I am a man of God, all because that the name is appealing. Wolves in sheep clothing. Odifo and someone eba expose there what they ba just say them be kan that say and so no be bra sorry etia no when so no so dia bebo so say Reverend Isaac Owusu Bempa no me a wodome no na adwuma na obi sofo a say sofo foforo na nyame nipa foforo etimi dome wo emani enyawo emani yeye se nyame hunhum ti wo mu a okay in Deuteronomy chapter that's 27 verse 14 osno dome wo Abel people so okay in Deuteronomy chapter 28 verse 1 about say ensira but a man of God there okay in that's James chapter 3 verse 1 about was enkwame wo techerema so okay what you say when you disira when you dome when you tuduma nyankopon enti edi na esube na timu humbe na timu asofo de obi wa no bia na odi atam na wo dome na wo kese enkewade esuafo no mo de omo ye no ka wa kese omu nyina Peter how do me premier so say ai edu dia ni anu eyi nama but eyi o sa bompai man enti bi sa ho Judas Iscariot then ni mo koye nyina achi enti wo hwe sa ne ye okay Jeremiah 23 verse 1 ba eti just was ahwefo boni ni ahwefo pa no was enyanhwefo a was say me nko no bo won petin emie enti so for yourself a man of God a bi na akire entity bai na wo de ma oba e bi obi a prophet obi a apostle obi a evangelist ya titi ni pa bebre entity nkampo bebre wo mo jira no mu minister no mu bibia it is a example of me. Okay. Because entity am do mu fam nyina nyame asem mpai boni akonche waiting. Entu be ba no yi ante sa wo kwa utu anamon ewe nyame mu kwampo na wo se hunhunu bia ya wo de wo ti kwa akowura apentity ye. O si kwa akowura dem obusa se me honhom te ho. Okay. Me meka se papa ne cases na nya adwuma ne ba no so. Ono anka se na o ma no ho kwan.
ena enuma bi eye adwuma wonimu meka no fere ne cases no me say Prophet Bernard Esia me say the cases na nye adwuma wono so odifo eno de onua no ma no kwan onua oba sesi ana obusa nsemusa obetimi ayi na no obetimi onua nkasa ye wi a me dia kwanche betudwa ohwa onye ebe mama Awuziafo said the prophet Esia enu no eye Rosa ebusimimbusa eye asemosem. Why do the so-called prophet can't change their life to align to the will of God? I said dentina muntimi enye den ensesa eye momotebia ene moyi ene nyame emra na se nyame hyehyeye no entimi enye pe nti dentina difo mu binom enye mu nyina ebinom entimi emma wo mo bra ne nyame enhyehyeye a wode egu akwam entimi enye pe. Bible say we difo nkwasiafo Ezekiel 13 verse 1 to 7. What you say? And Isaiah chapter 6 verse 1. But what you say? Jeremiah chapter 1 verse 4 eba. You were a different new vibrant prophets of God. And you can say you different. Bible say a prophet be an intercessor. Okay. And it's enka amanina atetia ba. Ube jinem. You can say intercessor be jinem mu obi. Me no can say ya me ko we tin sikapa. Me ko wram den because no nyeba. No kre. One mama connect ya back Holy Ghost and fire. You kwa kuwuram. Enti cha ukwali you so a prophet. And I will say eneno. Obi abetim ya babe to you so a prophet. But along the line wa. Na che say obi Nyankopon betimi afron wo san betimi awo so by kwan so no obi timi mane. Okay. Say majority of the so-called prophets they are being tormented by women. And I say the marine kingdom go musoma. Enti when nyine nyame mu yie amom pai tese eyensem bebre ena na mami e ka se a wolf in sheep clothing no bebre aba but wo church member na kwa akogura ho no kini sosu kwa kwa busa sa me ho mo te ho ewia na okonfoi eni sofo anya case adenti okonfo ba ni sofo na case ewia na ejije o a bible ati o pepe se shumi ha ni twaka adenti na kosi pe bom pai ye bi tia sa ni manema we mu. It is only called Lokim Hans. No more yet teta. Ever pie. And now pie wedding. Or convoca some idea or catch ya. I didn't know what catch it. Almost your comfort. I didn't want catch it. I was here for a year life and I will need a gusua a year war share and no say wouldn't be and so intimate and connected ya message I will share a year video no a day amano share link no efa emano now one also so intimate connecting on also intimate fan a drink shower warm efa and some no any day to a year aja na me to a year so you could be as I saying am I did you may ever somo a be a year mama Juliet Ventures a banner and chance kitchen appliances ya wo dem asiesie wo ho den na wo hwehwe e wo ho no mu ache se wunya bi e wo mama Juliet akache phone number e wo screen no eso na ache se ne no entwetwe nkomo delivery kwampa wo be ye e de ama se ne chwa kwan so e na wo pa wo be hu no e wo eye abeka La Paz na ebiemu nso neat roofing nso ebo eye yachi edomo eba no eye enchanse papa enchanse ana eye awodi bebo eye wodan so na ensuo beto na ewia bebo na husuo entimi ensesa ediam ene neat roofing ebedi sa adwuma no ede amam low master nso so aba bepiemu ahanuma wasi wo ya aba adwuma yeni na se wo pe eye sika ede aka wodi awo ho na wodi aye wo project ebia ono nso so no owo ho no mu ache se de nhyehyeye egu bibia mu no ofre na wo no so ebetimi ene wo edi eye kasubo na ne number eni 0249 315035 0249315035 na ebusia ya twa eye ensem no as a prophet enyoma ekoso de esisie ene de eye aye tetie no se ukokoye sofo anase wafa eye edin no ato ho so a enti no does it mean say enungwase ntimi nto ohawo ntimi nto enoma bi ntimi mba wa akwan mu ana bible ni se Kristo ni behwe ase emprenso na obesore emprenso wati ase se betamfo se me wi ase ma wani nyi me ho se betisumu awrade ne me han so wati ase enso ani de o ye de obehwe ase o but o se emfa hwe ase enye nna okay Bible na bi mo ma you
enti immediate I follow ya pelu quickly o bi ase de omo kan nam social media wo dia betudwa me pa cha o man seda enfunso woni pa ho enti se ma fomu a wo dia mo mfanche pa to acha de na se e na hu se e me yenu an Osofo na o ma ba ni bi mpeso mo betina ntitiyem se nko betina ne pani na se ni wa kire no because ministry a big thing on its own. Enti se nyame peke se belidi domo a aye nse mebre. But if for comment ni bi ba je say ebi asefem ebi so ya odwen ho a won sheda ente as a glossy girl dey about say intelligent questions sikapa keep it up nyame ensure me nuaba ya boafo tv e dey awode e ba was say the man doesn't know what he is saying suppose GH so dey ode ba was say Osofo Biblical is not a man of God. Rosa David e dey ode e ba was say you don't see you know how to quote by but you yourself don't know how to live by the word. How do you expect people to live or be? But for TV, BM so Edward de Ebo say, Master, stop talking about yourself and go straight to the point. Yeah, Rosa David and so de Eba BM say the problem is the head pastor who trained these people. Now, Rosa BM say if you are a head pastor training junior pastors and can't see how they are going to fool people and deceive them, then you don't qualify to ordain them or even lay hands on them. Rosie, you are right. Rosa David BM say Elisha trained Gehazi and he trained him to prove his faith. When he didn't pass, he was cursed. BM was also said the calling is critical and very important, so it is not for everyone. Utie and some no comments na ebi bana ebinum susu se Osofo Appiah onfiri nyame onye nyame difo unse memo 7 ways I dey enquire from Erade. Okay, so what you say ye betime busa Kristo ebia na Nazareth riba wakoa ne ho aka adwam una pa na na sanyo na pa ne tie so what you say okay ebia obentenya ne ho aba asemi papa una pa papa we ananya obi wan ye was 7 ways me nkire no mo de akwa kugiro mo nso de pa so what you say ebe hu se ene no bebre na edim enwoma Awurade chiri ene de onchiri. Okay, say okay, in Proverbs chapter 6 verse number 16 to 19 there were 7 things that Awurade chiri kokokokoko. Okay, on person the baby ya be hunu se oye enti se ye nya de ni to so bi onye sofo but na brabo ne ni ye etimi pen Osofo papa so akra keto akra mponi ese we de onyi na obeye sofo ne ye nokre nyame na esra ye hu. Okay, se osra wa opekew obemunya visitation se de o ma samonya visitation ofiwa odi samo ye adwuma no enti ye mu de ye hunu ye nyame ma ene o Kristo ni bi kura ni Bible. Bible one sem na wo kan we ya comment ni bi e ba wo bi si ane ye mo Osofo ebinom mukoti enso so ye nsem na mukoti ni kwanya de se mo ye de mudi so de be dan ye wo mo so wa bontin adi so ye no kura de ntia me ka so say we start me ka say de all preaching on fa no hunsi sumpie no so. Okay, fa hunsi altar no so unso bi nya akro no onya sika ne bere onya mansotwe onya aduabo na ukuro ya yes anyoma no a edom na mu atai are you a man of God? Okay, but what you say and you see the church and you can come on tiase and na the church nyame asem oh hu ni ho say enti so for one man of God on the day of judgment you are sent to zero. Okay, kinu to be no be say adenti man church me man obeyi a kire na wan ka say we ni rebi and then you on church born ni church papa you are confront church you are bosomsum church so at the Bible na state that you demons in church wa man quotation bibiri odifo yen hwe ade dodo na de sobo no ebo the heads of and sorry and say empenifo wo mo da and sorry na no anase wo mo say wo mo na ye kan say Asofo akukudam no korepa
ye hwe se ye ko ye suku ye mfa mbra ye yi kwampa ye ko suku ye de akirechire ni gina ho wotimi kire ade enso so still obi wo class or obere enti does it mean say wakwa akwoche eye sofo a waben asenko enti no entimi engina so say onya eye obi ana obi training na wo be ye bad nat ewo mu ana se ye ka se sofo obi aben a otwe ne hu firi boni nyina ho okay oye mpai bobofo na ni su da ho se dia mekenkan ye no e dey friend sofo a waben welu chiro ni nyina gina holiness se owo ntima awurade a o si dem no ne ho nkonkon F45 sofo obi atem okontokwa okasi nipa ni bufu ntam na ni brade odi obi wansam seni mu Bible state obi wansam seni mu ade ti su dia ebosumsum ni it was stating the fact enti osawosi ya the software the ya okay kai Malachi chapter 2 verse number 1 bepem na ya o se asofo nani nguase wo so mu nti me ma asofo nani maguase enu anye wo mu enti wa betime gire mama awurade bia na chese oye sofo obetimi atete obi ama nipa na ye sofo pa me pese no na mi hunu ho bebre sabe oba tan kwa timi wo ba ne ma na be pie gwa nyom nya na be papa ba ko be ye ayi wo na so se eye den a mo asofo yi mu hu ade mo ani hunu se nyame etimi yi kire mo de ebetimi asi wo bi abrabom 2 years to come enti adan na nyame ntimi nyuncho sa akwada a wotiti nei wontimi meme ya akwada pa emfa enhye eye wasinti gane kwan no wonko unse adoma chedi ye mu ahodo okay sika pa ma menchira se ye wa adoma chedi ni mu ahodo ena unse Eli eni Samuel ewade ko frɛ Samuel na be tuan kwan ko frɛ Eli mum ba to aja se enti ye wo discernment ye wo tongues okay ye wo evangelism ye wo apostles obi mu hu mu nchirase ebia unse ena sofo bebre ya selfish uye sofo wo se unya prophet a osi na obel unya evangelist a osi na obel unya chirechirefo a osi na obel okay ena wo so unya sia unya ema na se mema omo discernment spirit okay se wu mi sania obeto se we nwe mpa obekomu so na ya mpa ene aso bebre wo sa aduma chedi we nyina ba ye mo kwan ente be na sa aduma chedi na ya adwuma na sofo mu se ebi asofo no sofo of Bible okay but oni hunu oni sa hu mani wani bi ebi a spirit bowra ohun he okay enti sa di pano wo be enkwa sangofu nyina no ba be twa ho asia mo bompaya wo se huni aba be ka so da se na mu di ewuram ba na enti sa aye selfish reasons obi a ready mo eni for ba oba be jimedom apostle ba oba be jimedom ba nka mu nyina mu team ena mu wo mu matechira ade mu a ejan be sopa ene person nkum nya ndoso dodo obapa na chese se yenya sa eye fivefold ministry na se yenya da a omo kura adoma chede na no betimi ama we detect sa akwada wo titini obetimi abeya akwada pa na so wontimi meye nkwada pa ye wa akwada bi wa oba no ko ba be sofo na enti the friend fivefold ministry okay atiefo tie me omuntie me elders wo muntina altar show okay elders of the church woman tina baby at the 5 minutes no moti o woman tro mo baby ena sa de ye prophet ete ho evangelist apostle pastor teacher woman no line up altar so obi ayeja obi aben ti se former bi keja so mu a utumu say yes na elders ne bi omu bibia church ma achi aya no ma fram sa the Bible ni se ene bibia dane oba kona elders ti bibia the 5 ministry ti maybe o chirechire fo nkwa ne nyame pawo ba di we wu se asori pani ebi kwa se otena altar so e so pe kantima baby na wote ba o company mfo okay so what that nyame nsani fa no etima ye adwuma oni fie odi for comments ni bi abaye nkoso enkenkan bi ma eye ahwefo ne eye etiefo ye nua ye Abna Queen Edward de boss say biblical stealing phone true or false Rosa David Eddie was so Eddie Eba was in all those prophets of old were
tested and tried before being approved as a believer. I think if you have no proof of your faith, you shouldn't be called a prophet. No correct. Glozy and so the other Eba was saying, Rosa David Asa Ababy must say, prophet, what is your proof of faith, your basic of your calling? Yeah, Abna Queen and so Edward Eba was something behind it. Rosa Sababy must say, I beg, don't compare the ordaining of prophets, men of God, with childbirth. It has to do with God, and God is not a man to choose just anyone. Docas Babado and so Edward they about say daddy, God bless you for tell the truth. Yenia Rosa David and so the Bible saying, it is not about the faults of ministries we have. Support your opinion with proof fact. We know you have all the information, but we need the revelation. Revelation. For your proof faith, basic calling no one enkoneba. Say na me prove. Unse se me prove enyame na meka wo. Okay. Onipa no ene be kase we di nyame asra no. Okay. So what you say? So person who a real genuine man of God be your direction abaye. But eya mo na me fan to lives. Na odi for me nchawa no bibia na wo say ye huhu ade ansa na wo de ehunu say we Christiania, you must walk full spiritual. So chese wo ba honam hu Christiania adenti na honam. Honam a honam akono don tia honhom. Honhom kondo tia honam. Honam abeka se kose minister na uchirumu na ho. O pant na ho. But una huhu a o full spiritual the Holy Spirit na nam. O kasa hote. But what you say? Enti wo ko ba bia abofo ti bi ho du se menko. Okay, can Galatians chapter 5 verse 16. Ebepem 26. O se wo mo ne be una na ho se menase. O kai 18 ni ba. O chire nyomam. O be so di nyame ti ya nam full spiritual. Okay. O ya ho ti do ka so ba mo sori ho mu ene nukurem. Enso ye honam o ba be hu sa ho mu na sori no. O sori nyame na o sori no a o tinka wo mu. Ene na discernment ni ti ni ba na o taate ho afele o spirit ba o be taate mo afele wo honam. Me ti bi kire mo me faith. So mo pa wo mo nka Hebrews 11 verse number 4 to 34 mo be bia me faith wo. Obi na nkonko kan ansa na wo hu faith. Say opese ohunu ba bia me faith. Baby, I'm a derive and they edify me as a prophet of God. Bible say, so called before being Chaya, Busami Rade, Ezekiel 14, verse number 1. Or see the record before Chaco Busamas, not Sani Pan, only before Minister of Konu Ubika. Okay. And I say, we are a friend, say, or comfort, say the mammy, any shop way. Now, or call comfort Kubusa, who was, or comfort what to be the party be paid. Na odifo ye de yensem no eba eye na wie ya enisane yenhwe ade nipa enoma ya na ekoso wo ya brabom dia aya na eye eto dodo na ya eye ye mfom so ana ye suban bia ya na ewo ye manu ti na ma sa ne oma ne to yen ana. In life obia wo mistake wo no ho. Okay. Obia ni 100%. Tio in life obia wo mistake wo no obia ni 100%. But what is but ahun mo taki endorse. Ebi a wo si o meja adwaman obeti ani sa ho ya agba awuram o meja ho ya ebi a pesaminkunya agba awuram mu nyina spirit attack yen odifo na uka ne sa de no obi ebeye na ade wo ne ba bi ensusu no de akwa hye spirit bi na attack no ensusu no woni mpa se ade we de ye boapaye na wo ye enu nti na urade se mi na mehwehwe akomam me papa isa wo na me papa ya dwemu he se bi oni pa dwen sa no tie na wadin so ba do kume na ba nwati oni mu chemne metu nsa didi ya sedia nkyira odo sedia enkyira odo sikapati ase enti no obetimi abio mu ase uye bibi wan ka sa mu de mi se dia uye no onye okay ti adenti na obetwa toro atu bibi so a onye ye wan ade no aha mi pa se ati ai me ma do se dia me koye ade bi ebe bone ni ma petu musa mi han bofo ba mi wa mi mu no kini so ne papa isa de ne
sika wati ase Matewase o kari wa kuma kari wa do hu mu no kra eno no Kristo gina so enye honam na che se de ye ne ye yesu ya brabo aye bo nyina ne ye mbo no eye hunhum mu eni na on hwe aseda okay your mental humu on hwe aseda okay because ukon full spiritual sa ukon akwa hwe asea Kristo obekire wati ade na se sa ukon akwa akotofo mu a Kristo obekire eti emu ana bo so sadi pai okohwe asea na so on hwe ase eti so mental humu a e dey spiritual protocol ye bo bia nkan ye to agbalagba nkan because what hu na mental humu and all the time above what you want here. Odi for fa eye wo final words e futu wo de bema eye wi asafa na nyina etu edwa emaye. Me futu a me de mamuni. Mesre. Yenuye wa hwe asede. Bible say die ye ne so ogina ho onhwe ne huye na wan hwe ase. Yenuya ne wa hwe ase o ye sofo edini da no so. Enkamu amufo a vibrant man of God. Enkamu bi ahwe asese ya ko so ni mu. Mo na mo se so e boba o. Adenti na mo tumu ba jeje. Kristo se oba tan we be firi ni ba me asafo de me we firi ni ba de biarata. Ti adenti na wo friend se oba na oba ye bone mo to na sawuram. Enti okono ko wu a dem fan se wan. Sa na asofo bebre na atie Kristo fo bebre na atie kika ni mu kire nyame sompa but yakumam e wo sum kabisi anumre mesre ba futu a me be ma woni sa wu sa unu abode sia eya sa nso si udi ye ebi a me de na ti se ebi a na ode o fa ma ebi a na ode enibre ebi a na ode na occultic ebi a na okopuase onu kwampo kan de ye sin onu na me ho aba adwamu ene ne wo sere o kire bi ebia na da usere so timi sirawo ye kikama efuru ne kikama dampai bibi ye prophet Bernard Esia of Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ayo dima we dima o ade bia eden no atakia entakia ubetimi aba abring you on board ye be for the prayer gurus ye betena ho ama asafuade ne ni monyama dedi manwato ohima yo odifo nyame enshaw na abusiafo ye DAC no eye comments ni bi aba wase ye kenkan de mamo ye forget them de eba wase asemo Rosa David and so de eba ye Osofo Appiah was caught in that mess because he has been sowing the seed of controversy for a long time. Galatians 5:7 whatever a man sow he reaps. Yeah glozy and so de eba say God bless you daddy. Believers are making mistakes all the time because they have refused to walk in the spirit. Abronoma and so the Bible say Susie Bema the Bible say this is too much. Hope it is not true. Rosa David and so the Bible say Abraham knew everything about his children and descendants before they came. Rosa said baby must see if you are truly close to God, you should be he will reveal his plans to you. Anthony Ofori and so Edward Debosi Appiah. Na form o share a commenter eba ne ensem a call so awutimi wo sem dodo na no wo mu hu ni say ya bra ba ye bo ewo eye asase so no eno eso asotwen ena ya yensam etimi eka na ebiom so anu dodo eso de tia wo no na kire eye nyoma enye den enkoso a entowo ewo eye abrabo emu na ebusuafo ye de adwumade ni sin so na yemfa enye den ensi ye esanse eye mi free eha akono na eye menua ba eye nana ama owuso a wono so so ede wono so ne de eba aba beto so ebia na wo bebe join ne yen enhyeda enche ebia na edi sie a show anase eye o yase wantimi enya the full gist na so nana ama eso ede ne de eba aba beto so enti stay tuned menyi eye wa fidie no emfa emfree ehanom na eno so na wonam so share eye video no wo share likes no ede ama wonuanom ewo all the social media platform so obetimi follow ye ntoma GH ewo ye IG page any ye Instagram page so ye Twitter page so sorry atuma GH_ ena biom so Facebook too much GH me amedi dwumedi ho chia me midin ede ekwe sikapa dasene ye besane hia makram
too much GH. We did that say Japan. A break and best TV. Me share too much GH chat. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody. Yeah, the major prophet kum chacha. On say me catch was say, Bomaden na share too much GH. On say me kan ye nyane. Bonne pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin. Asondin ti na Adam. Wo hu nyame ye no mo nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe. Ewo other place ni ade. Kat won. Na Bomaden na be hwe too much GH. Be hwe na subscribe. Bomaden o be hwe pe na wa ye subscribe. O subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame shira na too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability worth being beheld